Khironi ha warlong ki do jasemet PGR VGR long lialong kedam tang jak khong chikloni phaing ko ra pho ani Carbon Thomas Council CM Dr. Clear Rong hang japonsi PGR VGR long lialong flex banner ketar asai deng ponlo Khironi PGR VGR long lialong aron ripen ki do tuma phan Supreme Court pen ki pachini arona teng pen carbing long kangalu ki do an PGR VGR long lialong aron ripen ki do tum anaphan ki tharli pon ejia phan chisik pon bomlo Kidam tangapur hudong kamukam revenue circle office hin pen PGR VGR long lialong kido ki thak tumaphan nigre phongbong kachitirek japhansi hukumalo palidamlo bonta doning ko rahinia tumabangke high court pen stay order kachi bandera jo non matsi kido ki thak tumaphan ke tharli uni detpo lasi sai kati kialong le kido anadima bangke sarkar pen ingkai dam chek pusi Carbon Thomas Council CM Dr. Clear Rong hang pen ninje pong Supreme Court order আছে আমি যিমানখিনি গাঁৱত বসবাস কৰিছে PGR VGR সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আছে যেটা PGR VGR বসবাস কৰা তেওঁলোকৰ আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ থাকিলেও তেওঁলোকৰ হাই কোৰ্টত ষ্টে অৰ্ডাৰ লৈ আনিছে হয় ষ্টে অৰ্ডাৰ লৈ অনাৰ পিছত আমি ইভিকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ ষ্টে অৰ্ডাৰখন স্যাৰ আপোনাক কেতিয়া পাইছা ষ্টে অৰ্ডাৰৰ আনাৰ পিছত আমি ইভিকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ হয় কিন্তু যিবিলাকৰ খালী মাটি আছে PGR VGR আছে কোনোবা ধান খেতি কৰে কোনোবা কয়াল খেতি কৰে সেইবিলাক জেগাতো আমি যিটো PGR VGRৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ মতে আমি মানিব লাগে তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমি ফেন্সিং দিম তাতে এইটোতো PGR VGR মাটি হৈ থাকিব যিসমূহ বাসগৃহ আছে বাসগৃহসমূহ আচলতে উচ্ছেদ কৰা হ'ব নাই এতিয়ালৈকে এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰ্ডাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এগেইনষ্টত আমি যাব নোৱাৰোঁ সেইবিলাক তাৰ Halapu rat side lembang phu lit son rong pharpen kaningje pona tengke PGR VGR long lialong kido bang ko rahinia tumsi stay order chewan chot plute kapra tuma phana bangke tharli ta chok bonta non ke court order pen pakoi lok pensi raraphan pamang hubom pusi lit son rong pharpen ningje pon Ladakh PGR VGR along rilong eviction ke claim je phan alangli poster ke tar Ladakh alangli flex ke tar halabangke akapre kali rat aphan kapamang hu lapen rat aphan kapal luje bidi chot lage athi kupia podma pulotang te alangli non dak bang student pini alangli lahai kupinia flex ke tar nangji kupinia banner ke tar ne akenang sot sebe eviction ke claim je phan kupina cheng philu de choklo alangli Ladakh rat phan aphong palulem arnisi pen kache than onglang no daklo high court pen labangso order kipi ke labangke don krehini biaka doning ko rahini atum aphansi labangso order kipi chot lake angkang pi don surihini ra pli labangso don surihini ra pli a don atum han kapang room pet pen labangso order kipi kali labangke don inko rahini aphansi labangso order bang kipi chot pu alangli ta klar dak alangli chinilo labangso sistem non bangke labangso court of order phan pakoi lock pensi alangli tum rat phan kapa lu lock ja bilisi ke claim lapenan par bangta pen apke ni phaing ko ra throklo Dipain ko ratrok pelotang te nikre phola bangso eviction notice ki pidet pen ke penap an ke nikre phoke chokon nitang te penap dit den alang tum eviction ke claim chengoma to hala don ke hini phan bangke to don ke hini phan bangke bi tha don in kora hini phan bangke alang tum eviction ke claim bangke non bang court pen pa phori tha pukoklo ta hala dak bangda isi ning ke oi me bela pen isi kamang humi me bangke Guwahati High Court long ke damtang jakhongpo niphai krihiniar ni mate non labang so cheklo ke damtang niphai krihini mate 12 July labangso kedam tangarni lasoni Guwahati High Court long a case banglo ta hala sorni pen council I standing council mate council I advocate tum bang jok ta hala tak dunde hala pali dunde pia potlo council tum advocate tum dunbek nang ji polo council tum par jabek nai polo to jong si council tum advocate tum se nani apor chitonde de dokok posame karbiang long tum mas council apong case thedung lo polo tang pe jung case banai senior advocate se hire ji polo tang de labangso case on karbi tum a mana pingalam sinang le rok lo pun ladak bangda karbi atum aphan kirung je phan kapat heji phan alang senior advocate se hire nei pol same piniar niata hala so ke damtang 12 arni bangke bangjok advocate ta Guwahati High Court long labang so case arni bangke bangjok ar japte Khironi pen mohanteron carbing long life